İbiş Paşa, geçe Jurkan'a jaylap koyupsun. Issık Köl'dün kartasını tartıp koyupsun. Uyalsan bola, azır garemnin başına eğilip koydum. Taçneye kurgasın der, men emes. Anan kim, Hatice Sultan bu. Men emes, egerde aldasam, sağa oşoş döngöç bolup kalayın. Akaraçkanı görgön toğu iman joluna düşüptür. Ошондуктан sen de imandуу bol. Kredit, bul жашоодо эң коркунучтуу нерсе балам. Уктуңбу? Түшүндүм өкүмдарым. Сулайман. Дөңгөч, бул эмне кылганың? Гаремдин баары кырып салыпсың. Эмне эми күчкө ошо отуруп алың? Эмне мени WhatsApp'тан заблокировать кылып салдың? Ылсый жөн дейм,